ket ti sumarano a papuya ket napauluan ti Panagbaliw Ti Tiempo. Dagitagakam kita Claire Magallanes, Clara Rivera, Christine Vildalao, Imelda Rivera, James Llanos, Carla Rivera, Chanel Conception, Gayem Ni Clara, Brian Boado, Benji Salvador Jr., Leslie Padua, Patricia Salvador, Benedict Giuliano, Benji Salvador Sr., Jensine Domingo, Gayem Chanel. Palakpakan tayo dapo. Anya kadi dagiti arpa mo no dumakita? Kaya ko ti makan agabroad, kaya ko ti agada sa Amerika. Ay, naglain kan. Saan? Sika? Awan, kahit ko lang ti agtal, ken tatetuwag nga agyan dito ay lotus. Arak sa kasatoy. Maya medbay ka? Hoy, Clara! Agawid kan, nagpudo ti ka! Clara! Ni, agawid ak na din. Alawin. Clara, umay ka pangalan. Katuaman ni Benji? Welcome. Maya? Ay, Diyos ko! Nakasampet ng petition kayo. Intayon, Jai, Hawaii! Kunana na sumarano agulan ti flight tayo. Ibagak to kadagiti kumare. Umay kalakay. Amo. Dinagkaulit sa pasta. Apa sa mga company mo friends si Kasta? Kasla makikita kanto si Amerikano di Hawaii. Saan ba? Si Kasta laka, si IRS. Rashak mo. Si kanto si Lata. Si kanto Lata si IRS. Awan bileng si IRS. Hoy, Clara! Mapan kayo! Mapamat na rin. Ano tanto nga kita manin? Dako mo? Alam na rin? Agore ka. Ika adik sa angka sa department ng tuwang kanto. Correct sa mo. Oh my God, you're the new student, right? Welcome to America. How long have you been here? 2 years. Oh my God, you said 2, right? Juan Ilocano? Yes. Oh, cool. Well, Chanel Sinagan ko. Ano Sinagan mo? I'm Monty Ilocano. I'm Clara. Nice to meet you. Nice to meet you. Kaya mo si Chanel then? I'm very social, right? Kaya mo si Mapan. Dahil baway si Gaya ko. Adama si Gaya. Saan? Adan sa Ubrat ka dagiti pamilya. Kasa kanayan at kaduang dagiti pamilya. May ka-party-party. Yay! Yeah. Masako mo si Extreme Makeover. Yeah, I look like I'm good. And by the way, in America, we speak English. I mean, Ilocano is alright and everything. It doesn't sound cool. You got it? Okay, let's go.
Tagalog manan. Manin, kanaya na rumwar, sumrek, maulawa, high blood. Isardin mo, isardin, kasi the monster. It's okay, I believe she will remember her culture. Madanaga na kengkwana. Claire, come on, let's go. We're gonna be late for the party. Okay. Hurry up. Someone's calling me. It's at their house. Ay, Diyos ko, ang dami dito eh. Sino ba kita ikulina? Sorry, hold on. Stop that call. Hello. Kumusta ka? Kumusta kita Hawaii? Mailiw akong kay unay-unay. Among adama na saya, adama ko. Whoa. Why so many questions? Speak English, I can't understand you. And it's Claire now, not tomorrow. I'll just talk to you later. I'm going to friend with my friend. Gure ka, Clara, umayag ba kita Hawaii? Umay ka. Ay, kumusta? Nalabas kayo dito eh. Kumusta? May tibiyahe yun. Maya, men, agyaman kami si Panagbaliw Ti Tiempo, a welcome party. Ay, what's up, Mr. Rivera? Whoa. What's this? Hoy, karaya para Salvador. Si Mang kita dito ay Hawaii, maligit mo kay lang ni Benji. What? Whatever. I'll be over there. Come on, let's go. Bye. Hoy, kumusta, Jen? Yeah, Miss Uncle. Get sika. Wow, nalaing si Ilocano. Sunak na na itoy. Miss Uncle, sa iya nagkagdito eh. Nga, nagkatatak ka di pamilya. Wow, masaya ka nagagaw ka, basa? Agyaman lang, Uncle. Nabanglo. Anyap nagtitilin ko yung Uncle. Fried chicken, manok, tinagwan. Ako, nagagawa. May Hoy, kumain ka ba natin? Ay, Saan ni Clara data? Aya! Data, bababog na, ijay. Saan? Claire, ano tinagan na? Data, punyeta, babae. Kita niyo dali si Bado na, nakit-kit din. Di na mapaim. Ke, nagdakot ritos na, dakdakot, ngem napag na. When kita niyo, ag ininumpay na mamaya si ugali na, hindi jay Pilipinas. Saan na takastay din? When dinanso ti agso iti Ilocano, nalipatan aminen. Nasken ti lengguahe tayo kinakenkwana, aglaro para kada tayo na Ilocano. Idiobing lengguahe tayo, pinagpatipir ti pamilya tayo. Nagadot ti ambisyon na, kaya na anak. Anya, kinwa naman ah. Anak? Anak, kinwa naman ah. Ni Claire. Ni Clara. Ni Clara. Jaka mo, manipod iti adu ti gagayem na, adu met pinagbaliwan na, dinapatpatyan and kasla sa bali isunan. Jaka, hindi ubing kami sa anak niya kasta. Bakit dakar kami? Clara? Kumusta ka? Kumusta ka? May inawag ikaw unay-unay. You're away from me, you fuck! Ano yung problema? Dakot ka? Anya sinabi mo kini Benji? Speak English, you're in America now. Anay dakot? Punyata! Teka, Benji! Teka! Clara, di man ba?
Anya napasamat kanya. Nagdadasa ka to. Kitan, saan na si Kani Clara na ay ayaw ko doon? Ay ayaw ko ni Clara. Saan ang Claire? Pakawan na ako, Wendy. Kasla, nalipatat na Ilocama kung tuloy. Kanayan na ada ng nama kita. Katuray ita. Sa uray no, ada tayo ni Sir Kuwari. Itugtugo tayo, ikobra tayo. Alang faculty daw.